Kad si spomenuo onaj rad gdje je kao hologram ili kako ono Hologram, je da, next hologram, level da. shit, kad sam vidio nije mi bilo dobro, ja nikad nisam vidio u životu. Ni ja. Kako niš jebati? Kao ni ja nisam to nikad vidio. Pa kak si radio onda, po uzoru na šta ono? Na niš, znači... God damn je. Znači, evo, bez zabrijavanja. Ja sam to vidio tada, 2019. sam jednom bio u tramvaju, što je isto čudno za čut. Ne volim tramvaj. Imam anksiozno sa tramvaja, tih stranja, ono nije mi čamco. I uglavnom, jednom sam bio u Vlaškoj i ima na Vlaškoj taj jedan kasino. I ja sam bio u tramvaju i vidim nešto se tam vrti. Znači tonka. Ne se vrti. I uglavnom ti sam do tog kasina. Ne ide više! Sorry, ali svi znamo, svi se smiju zato jer smo doživjeli to. Čuli smo to gospođu, da, oprosti, nastavi. Tamo sam vidio prvi put sam vidio tu mašinu, hologram koji se koristilo tada za reklame u prostorima. Neki fini kafići su imali to da im se vrdi, ne znam, iPhone znak, Nike. Naprimjer, to se koristilo za reklame, ta mašina. Nisam vidio, fakat nisam. Znači, ja kad sam googlao o tome po internetu, po YouTubeu, većina je to neke ekipe koristila ispred dućana, naprimjer, ove sad Nike, i oni to koriste na ulazu da se Nike znak okreće. Da sam ja to viđao. I viđao sam tu u Zagrebu u nekim dućanima kad neko prodaje sladoled, vrti se King i ne znam kaj, nije bitno, ne. I taj kasino je imao čipove, ta neka strana. Ja gledam, wow, jebo, to je 3D hologram, tu se nešto dešava. I ja to gledam i to frendu kaže, ko je jebote, kao jesi vidio ovo je bolesno. Kao, daj zamisli ako bi mogli tak nešto nabaviti i gurnut u to art, nešto da smislimo i da se vrti u prostoru, možda na slici ili tak nešto. I on sam kako god ja radim, uvijek moram bolesno istražiti tržište ili da li to nešto postoji. I ta sam ja napravio tu ideju gdje sam uzeo taj hologram, napravio sam taj art, te ruke koje se okreću, nacrtao Mariju na drvu, na drvenoj ploči, jer sam htio napraviti homaž kao klasične umjetnosti crtanja ulja na dasci i full, ekstremno moderno, milijardu godina nakon modernu tehnologiju koja se spaja zajedno. I onda sam došao u kontakt sa jednim čovjekom izvana, neću sad spominjati ko, neko izvana iz Europe, koji fakat je lik koji prati jako dobru umjetnost, Hrvati, ali radi vani. I on mi je rekao, kao, vjerujem mi, fakat niko nije nigdje napravio. I to je meni još više napumpalo jaja, rekao, tek onda ću sad to napraviti još više. I onda sam ja budala naravno stao onda, sam stao, nisam to napravio 1-2 godine. Pa da, tako inače kad se nabriješ. Je valjda zato kad sam dobio taj neki potvrdu da je nešto, onda kao ali zato kad je meni fokus bio na milijardu stvari u tom trenutku. Da, ali dobro, to fakat znam biti zajebano, zato kad daš si odlično kao niko nije napravio neće. Da mi je, naprimjer, da mi neko kaže kao ovo imaš neko, onda kao, sad ću ja to napraviti spada. I valjda možda zbog toga, mislim, bilo tu svega svačega još meni u glavi, jer imam ja milijardu projekata, ideja u glavi koje bi volio raditi na sve strane, na sve strane mi ide mozak oko tih art stranja. Ali, kazam, ja sam s tim stao sam i sad nedavno sam si rekao, idem napraviti 3 dobra ta rada. I ta 3 rada će biti na toj izložbi i to mi je dosta highlight te izložbe, ta 3 komada, ali bit će tu još više tih stvari, kada to zovem to A klasa mojih stvari, te ozbiljne stvari. To, mislim i tad sam ti komentirao, ali ono je fakat neš naći kaj sam ja vidio. Na primjer, to kad si ti vidio, to sam prodao full brzo. Aha. Imao sam neki deal sa jednom galerijom koja je to prodala iste sekunde i kako se to prodalo i znam u tom trenutku ta osoba je meni rekla daj još to radi, sa drugih ljudi su govorili daj to radi i kad mi neko nešto govori daj to radi, tek onda izgubim volju, sam timer, stres mi to. Baš je glupo novce zarađivati, pa da. Ne. Kaj ću raditi, da. A ne, zato kaj... razumijem. Znaš u čem je stvar, zato kaj jedno je napraviti nešto izlizano, nešto na silu. I kako je to bilo nabijeno, meni se nije dalo siliti sebe da radim to na silu, jer sam već nešto radio na silu u tom vremenu s tim čovjekom. Aha, i onda bi bilo još ekstra na silu. Da, i onda mi to mi je već bilo siljenje toga, rekao, gledaj, tu već zarađujem neke novce,
Ne da mi se sad silit na ovo, zato kaj ako ću ovo tu raditi, onda hoću napraviti nešto kak spada. Ok, fair. Jer ako bi to i napravio, htio bi to imati na izložbi, nego da sad odmah prodam. Ja sam imao doseg imaš gdje sam mogu se ja odmah prodat, ali više mi je bilo bitnije to napraviti i čuvati i držati za dan kad ću to pokazati ljudima. Jer meni je uvijek bilo bitnije pokazati ljudima nego prodat možda. Mislim, glupo sad to zvuči, ali... Ne, mislim... Htio bi pokazati to ljudima pre nek sam nestane, ono. Kužim. Ali, da li to onda znači, da li se kao podrazumijeva da se nadaš da će se prodat? Da li to nekako potvrđuje tvoj rad, vrijednost tvog rada ili fakat u jednom trenu onako s iskrene strane uopće nije bitno da li će se prodat, ne gledaš na taj način, ali dat priliku da se vidi? Da, to drugo, da. Meni, ono, kažem Mislim, sigurno nisi žalostan kad se proda, ne? Ne, naravno da nisam, ali baš zato kako sam to pričao, kad sam full zaletio su razgovor. Zato imam tu A klasu, B klasu, što je uopće glupo je klasirati radove, ali ono, znam stvari koje mogu prodati, ali isto tako imam stvari koje fakat full meni vrijede. Naprimjer, ja se stalno radim ono privatne narudžbe. I to, na primjer, naplatim, ali onda gledam stvari koje ja napravim kad meni dođu iz mene, iz duše. Okay. To onda onak, više jače cijenim i rađe ne bi ni prodao jer kaznam. Ono, na kraju dana mi fakat nije toliko to bitno jer meni je sam bitno da ljudi to vide. Jer ako ja to prodam, ja gubim taj rad. Ono.